kwenzela ukuthi nalaba abamaSomalia uyabona laba bathengisa ingubo lezi ezokulala ehlala lapha ekhoneni othola ukuthi lezo ngubo phenduka ziyoba sigaqa lenzansi kangangokuthi noma kuthiwa ulele bangazathi nilele nobabili kanti uwedwa ngifuna ukuthi ke msakazi ngaleyo ndlela ngenze njani ethi noma eza umsomalia ethi uzongibhukada ngale ngubo ngimuzwe noma sethi uyanyonyo ngimuzwe mayiqala ethi bese ngithi hayi kanjalo ngiyakuzwa yibo bodwa ubabhekile abaseSomalia cha ngingaqedi nje sengibheka nokuthi mhlambe noma ngabe yiZimbabwe lithi linginyonyobela ngobhavu ngizame ukuli angithi uyabona noma lithi lizama ukunginyonyobela ngalezi insimbi lezi zokukhanda amabhadi la ama-ring force ngiyabona ngikwazi ukuthi ngimuzwe maye sethi uyafika ethi uyashaya ethi hey angithi uyabona imfutho zakho ziqale kangani ayolahleka le